roditelji. Evo, u prilici smo da vam podijelimo ovo obuće koju su donirali udruženje Dijaspora Sadaki iz Austrije. Donator ove obuće je iz Bosne i Hercegovine, ali su organizatori udruženje Dijaspora Sadaki. Ovo je jedna samo u nizu njihovih akcija i mi smo im izuzetno zahvalni što su odabrali mirno i vas da oni pomognu, evo, makar i na ovaj način. Zato smo im mi zahvalni i molimo Allaha Đelešanohu da nagradi i donatora i sve one koji su sebe poborali, dakle oni koji su imali ideju, koji su organizirali, koji su nazivali tamo, koji su dovezli, koji dijele, dakle sve one koji su na bilo koji način doprinijeli da ova naša akcija uspije, molim Allaha Đelešanohu da ih pomogu i da ih nagradi. Evo sad ćemo mi krenuti u podjelu ovoga, dakle Lejla Jahjefendić. Dobro. Koji broj? 37. 37, ženska, Omar Jahjefendić, 37, muška. Evo, 37. Piše. Ali znam kome je ovo? Ne, sve lijepo, evo, ima. Hajde. Nađa Devac, 36. Dakle, Džina Devac, 38. Adnan Bardov, je li došao? Jes, hajde. Koji je broj? 32. Jasmin i Jasmina Muharem Spajić, 41, muški i 38 ljudi. Trideset 8.